mete yo murahandire ira kumirumirira gutigire muti ucio no ikarite wega ni wina mai ona haria mbura irikira ndurarengwo ni igunyo ndurarumwo ni mburi ago ndurarumwo ni mburi ri ogo ndurarumwo ndukuirigire wega urore muti ucio urahandire. In fact next week ri muthenya wa Monday ri tuke kiheo thiguku iki ya guitiriria miti no turahandire mai ni kuraura mutigetie thiguku ingi ndona haria ugutorokira kwina mbura mutiraheo thiguku ingi ona to imane turahoya akire humble appeal to the government. Hello ni Moses Kuria okay ni Moses Kuria kura ndona andika Moses Kuria mheshimiwa cabinet secretary. Yes ndaraigua we mitambo-ini ni araigua ekwenda kumenya angithiruka mundu mwe ndini aguthirwe mweci ndo yathikagiria muoroto ona ngimuigua kundu na kundu ri hasa ha guthikiriria ri ngoro yake ri athikagiria muoroto hasa na ruda karaga ni ajuria kareka message thoma we mwega chairman ni niye muhesh cabinet secretary Moses Kuria tajira atiriri hihi ingithiruka mugumo ri urona ta ingituika u jokeria o riu mitambo-ini ya muoroto nikuo thikagiriria ndio kama sawakeria ni akiri kurikia ndararikia ikari thabu ndireka ndiye macho Moses Kuria niwe ucio mugumo-ini agithiuruka ya mbere ria keri ria gatatu ria kana erita ria mugwanja ni kurikia ararikia riu ria kiuria atia Moses Kuria ni athiururuka mugumo ria mbere ria keri ria gatatu ria kana ria gatandatu ria mugwanja ni kurikia ararikia anti clockwise akirikia mheshimiwa Moses Kuria ararikia ararikia re Aisha Jumwa Era